gagayam, kumusta manan iti tunggal maysa? Baro manan nga episode, wano sa bali manan nakapadasan, ti may drama dito manang biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat manipod ka ni Kabsat Isko, saan napod na nagantintay patangatang itangem, sakbay na, makablawa mampay, danan si Pajarillo, Vilma de la Cruz, dita Flora Apayao, kani Rinaldo Tipano, dita La Purisima, La Paz, Tarlac. Kastoy man di ko na ni Kabsat Isko, dirma ng biyanang, ada kakaiso na nga anak mi, iti asawa, kat na nga to terapaap ko para kankwana. Ti kayat ko agbalin to a nurse, uray nang ina ti mabayadan iti dayta, ikarigatak, basta makalpas iti panagadal na, kat mayaon na kami iti kinarigat ti panagbiag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasampay uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarigat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa high school akit narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanya isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo, kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak nanang, iso nalaang ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay ko nam, Leonor. Di ka nag-eskwela ko nam. Ay, marigatan ak tatang, agtrabaho ak laangan. Ay, saan na mabalay? Amok asadot mo lang na ita. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na, saan ka, ama kaadal? Kasano tayo laangan nga, hindi ka ag-eskwela. Kasano nga raw, amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan, no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga giskwela Tapno pumintas to matibiyag na. Titama, nagitay kakaanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ore nagiti anak, nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaysuang, kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. Wen tasadot damat ngagtrabaho. Iso ano si ka, numakalpas kay ti panagadal mo, ipakat mo adagaws, ag trabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang? Agsagana ka, ag-enroll ka ninton umay asirek. Awan mo lang ti mo ka kurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no pag ginanaan tapay ti anak talakay, uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabailan na? Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumit adi nakabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit di lakay. Kat aramidin ta ti amin nakabailan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalang day ta. Siyak ti makaamaw bakay. Ay, alangano nakdi ta Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta? Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit na nakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat ka. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis ka. Ada anak na nurse ija brown. Agasam. Di ko pa yung nakabagis ka no mapanda makichinda. Ken no mapanda makimiting iti senior di ko chidan.
Doon, kandunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor, tapno agabrod tumay. Kasaritam to na imbagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masurat. No anya ti desisyon kaw, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asalunsun ko na ito'y ka. Ketikayat kau, wenlaeng ti sungbat mau. Tatang, Ag-eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan mo, tatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wenno saan. Kat, wanan ang arod. Ngam kasanon no marigatan kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raon. Lukas sa pulat ng kopya ka, aramidam. Kopya, nagiti ka adalam, no, examine kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollain. no kasta. Kinaners matalaan ni Leonor kabagays. Wain kabagays. Ta umapal kanu ngamin iti anak mo a nurse nga adda ijay abroad. Kayat nakanumag ti bumaknang. Kayat na kami kanumag ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ang may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramiden mi mat amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagays. Wen talaga kasta. Naimbag tula no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumutan, tawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanidibangkag mo para iskaw. Ay, way, pari Mariaw, tanay. Agmulak man iti aduan natang. Ay, naggagat ka launay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, ni Leonor. Di mat nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Awan at agkaralangan ngamin iday. No saan ko naglangangan, saan ko nagdubli Kasla gamin na na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy di pagadalan da. Nasaan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay chismoso kamot anya, paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita adamag. Sana nakapoy jay anak kaw. Nalayang tupay. Managbabain lang. Isa di na may pakat ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat korso na. Kinamaestra, paray. Ay, kinamaestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak ko. Ag nurse taw ija brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan kan. Bagbagaan yung tuman ni tatang nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase, kastan ti ibagbaga na. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano saan na kamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabailan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kurso. Jakam mo? Mabutengak lang amin kanitatang iso awan kinunkunak. Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na amapasamak.
Amok ti pagpatinggaan ti kabailak nanang. Ala, padasampay laeng anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam, ngam kabailam mo't gayam. Agabang akiti pag naada ki sentro tatang. Tapno saan nakamarigatan na sumber kiti klasik. O sige, basta tarimaanam ti agiskwela Anay, di na ko mapaayan anak ko. Laglagi pa asikalaang tayan tinamnamami iti inam tapno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ijabraw anak ko. Tatang, Kundi nak ibabain kadag iti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masurunak nga may. Tay bagbagadaan nakulnit ka no ti utek mau. Ang panagnikam kadakwada asaan na po nunay ta, Leonor. Ipakitam analain ka. Makalpas kay ti panagadal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutam nga min nakulnit ti ulo. Iso akas ta. Kabailam day ta anak kaw. Okay. Kaano nga raw nga agsapol kay ti boarding house mau injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak laangan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni Timulak anatay. Ay, sus! Kasano na ito yan? Nagpigsa ti todo ken angin. Kasano nga tanda giday mulak? Biglamot nga minon ang nagbagyo. Kung nga raw. Ay, rumarak ta nakita na giday mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Awan! Agan nadak Basta nakita na giday mulak, tanay. Jak makaid na, bakit? Awanan bakit? Nadadaal lang iti mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, tan iti pagtuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela Ay saan? Sayang titawan. Imbis na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mo't kit day iti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa labali at masukatan taw. Adon to ti sukat na no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag-nurse to ija abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya? Ato iti pagbayad mo ita si Mr. anak kaw. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo tatang. Nagilako kamay, ti dagatayaw. Hala, api naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag-triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige. Mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Ketnay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon iti inam. Di kag sarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya? Sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matiag negosyo? Winman, LV. Tuladan ka. Kaya't kuti kasitar aramidam. No linyam tiag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan ka nga agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro, ta interesado ak. Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisusyo akman nga rudkan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natang ti lako ta.
Nyamatan. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadail damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel ti nagpuunak ijay. Kat better luck next time Addan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay nakumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Ore mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakom pa ilaang. Sa nabalay ta masukatan taw. Kun saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo? Di mo kayat abumak ng tao? Saan akasta Ngam kumusta tuma nga rod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mon samot kumustaan dagiti grado na. Ay, dakal ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay? Saan na masapol at check-upag ti grado na? Nay, naila ko yun samot tantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Isuti ng ilako. Nagbasit lang arudan adaga. Inlako na pa ilaang. Ay, sa bagay, talaga ngamin nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay ngamin nakasya akurso ti innala na. Ay, talaga nagastos dayjay Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso anak kaadal dya anak may. Huwan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaan jay ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay lako mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da dayta? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanun, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga ruden, LV. Mano? Ha? Adda paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintay in-inted ni tatang kapag tuition ko kuma. Ha? No kasta? Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen, LV. Mabutengak mo tamang ibagaan nagsardengak kun. Kat, kasanon no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Ang niya taramidon na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaandang addan to nurse nga anak da. Ngam awan met gayam. Basta, makamuditan. Pag negosyo kit diti inurnong ko nga inted da kwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan, nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre la tinailapas ko idi. Anya? Marigat anak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala'y bagbagakan ni tatang maputengak. Mala, di ka madanagan, anak ko. Diyak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid, anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti in-inted mi akwarta ka, anak ko. Ay na, umadan na hindi pa nagturpos jay anak ta. Bakit? Ang graduaran itatawain. Ay,
Apay, saan ka naragsak ngagturpuson iti mabiit ti anak mo? Ay, di mo namnamaan day ta, Isko. Anya ti magbagamay tabakbakitan? Nasaysaya at matlaeng numaamamon day to Ta nasaksakit ti mapaay, Isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya? Di nakmanrabakan iti kasta? Agpayso ti ibagpagak. Ngampang nga asim ta di mo kumapagaramidan iti dakas di anak ta, takaasimod. Anya? Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. Anya? Tiawanan bay na babaeng mangilawlawan. No kasta sinayang na lang ti kwarta anay itid kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to ka no ti anak ta. Taumay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu, tatang. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw ka! Tatang, lukatan niyo ko, madaytoy. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw kan ko na! Kat di ka nagpagpagita pa dito. Magilawlawan ka. Linadal mo, ti pa nagtalik ko ka. Isa pumanaw ka! Tatang! Anray ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka nung amin ang maopera ka, Isko. Ngam di mo kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ron ti anak ta. Iso ka no ti makaamu iti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartata ngay. Sigurado anak ki asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta agrubot kan taagbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sintraw, Leonor. Uwan, tatang. Nabayag ka na ipatakder daytoy. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko dagiti intedyo kanya ka kwarta idi pag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kijay. Nagurnungak. Aging gaanan na yunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay abangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramid ak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin la ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawananda ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin ang marigatanak. Jak laim pagaraw. Tiamaw, nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak ka. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pagawanan na kuma anak ko. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Maawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, ta di kay baybayan. Isong agpaagas kayo Tasyak ti makaammo iti magastos, para iti panagpaagas yo. Oh, agyaman anak ko. Naospitalak nga rod kat na operaak, kat bayat ti panagimbag ko, nagnaadak iti balay ti anak ko. Masyanak kan kwa na tatunggal malagip ko ti naramid ko iti kalabas, ti panang pilpilit ko iti saan na matakabalan, makonsensya ak.
Oray sana nakalpas na anak ko iti panagadal na, inaramid na mati amin nakabalan na anang papintas, iti biyag na, ket ita ison ti mangtultulong kada kami iti asawak, bayat ti panagkapsot mi. Alakastan, pigayem mo, isko. Ala gagayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.